Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi mukomeje kudutega amatwi. Uyu munsi tubazaniye inkuru igira iti 28 bafashwe batwaye ibinyabiziga banyoye inzoga. Hagati ya tariki ya 6 na tariki ya 9 Ugushyingo 2021, polisi y'u Rwanda yakoze ibikorwa byo kugenzura abatwara imodoka banyoye inzoga. Muri ibyo bikorwa hafashwe abantu 28 bafatiwe mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Bose ibipimo byagaragaje ko bafite umusemburo wa alcool mu maraso urengeje 0.8. Aba bantu uko ari 28 beretswe itangazamakuru kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Ugushyingo 2021. Iki gikorwa kikaba cyabereye ku biro bya polisi mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Rwezamenyo. Rwemera Leopold, umwe mu bafashwe yemeye ko yari yanyoye inzoga agatwara imodoka, yagize ati: "Nafashwe kuwa gatandatu tariki ya 6 Ugushyingo 2021. Nari ntwaye imodoka nanyoye inzoga. Nageze ku bapolisi bansuzumye basanga mfite igipimo cya 2 cy'umusemburo wa alcool mu maraso. Ndicuza ibyo nakoze nkabisabira imbabazi ko ntazabisubira." Mugenzi we yakomeje agira ati we yitwa Claude Nambajimana. We yavuze ko yafashwe tariki ya 8 Ugushyingo 2021 atwaye moto yanyoye inzoga. Yavuze ko yafatiwe mu murenge wa Kimihurura mu Rugando. Nambajimana yagiriye inama bagenzi be kujya birinda gutwara imodoka banyoye inzoga. Umuvugizi wa polisi wungirije Chief Superintendent of Police Africa Sendahangarwa Apollo yavuze ko bari abantu bafatiwe mu bikorwa bya polisi byari bigamije kurwanya impanuka zo mu muhanda. Yagize ati: "Gutwara ikinyabiziga wanyoye inzoga ni imwe mu mpamvu ziteza impanuka mu muhanda, ariyo mpamvu polisi ikora ibikorwa byo kugenzura abo bantu." Aba bantu 28 bafashwe mu minsi 4 bafatirwa mu bice bitandukanye mu mujyi wa Kigali. Chief Superintendent of Police Sendahangarwa yakomeje akangurira ba nyiri utubari kwirinda guha inzoga abantu batwaye ibinyabiziga. Yagize ati: "Muri ibi bihe utubari twafunguwe, turakangurira abafite utubari n'abakoramo kujya bagenzura ko abakiriya babo baje batwaye ibinyabiziga ko batanyoye inzoga." Yakomeje abagira inama kujya bashaka abantu batanyoye inzoga bo gutwara abakiriya babo. Chief Superintendent of Police yakomeje agira inama abatwara ibinyabiziga kwirinda kwica amategeko y'umuhanda nkana kuko bishyira ubuzima bwabo mu kaga ndetse n'ubw'abandi bakoresha umuhanda. Njye nitwa Yezakuzwe. Tunakomeza gukangurira abatwara ibinyabiziga kwirinda gutwara banyoye inzoga, kandi murabizi ko iyo umuntu asomye burya mu mutwe birahinduka. Murakoze.